Maupay nga aga kalbayugnos. Ako po ang iyong Vice Mayor Rex Daguman. Welcome po sa atong programa na nag-iistorya sa mga ordinansa. Pupuntayan na ang atong mauyatong mga Secretary sa Sanggunian, Elena Manadayday Cortado. Base ipasabot sa simple nga kaagi ang usa nga importante nga ordinansa para sa atong mga isda. Ngan pangabuhian sa atong mga mangirisda. Maupay nga aga, Vice, ngan maupay man nga aga sa aton nga tanan nga kalbayugnon. Salamat nga permikam na mamati sa aton programa nga Speak Up. Manaday, nanuman ang Ordinance Number 2016-20-065 kan kinano importante ini sa kada pamilya sa Kalbayon. Vice, importante ini kay ini nga ordinansa nagbabantay sa mga gudti pa nga isda, sugad san galunggong, kabalyas, alumahan, koreles ngan bukaw. May da mga isda nga nadadara sa merkado bisan diri pa sira dako, mao nga naiibanan ang ira kadamo. Kung padayon ang pagkuha sa gugti na isda, maabot ang oras nga waray nakit madadakpal, nga waray nakit may iluluto para sa atong mga pamilya. Tama, Vice. Sanglit, klaro sa ordinansa nga diri pwede dakpon, ibaligya o paliton ang isda nga diri patama ang kadako. May da nakabutang nga sukol base masiguro nga dako na ang isda. Diri la ini para sa balaod, para ini sa pangabuhian, sa mangingisda, pagkaon sa pamilya, ang pagkataman sa aton summer sea. May daliwat pinalidad ang diri pagsunod, pagkumpiska san pagdakop, multa ngan pagsuspende san lisensya, base masiguro nga nasunod ang ordinansa. Salit mga kalbayugnos, ginaagat tamon kamo nga makig-upod, magpakiana, ngan sumuporta, mas magiging epektibo ini kung nasa substance nga tanan. Mangingisda man, tindera o mamaralit, may papel ang kada usa sa aton. Kung sumunod kita yana, may madadakop pakit buwas. Salamat manadayday sa aton mga namamati, ini ang iyo sanggunian, andam mamati, ngan andam magserbisyo. Salamat, Vice, ngan padayon kita san pag-ataman sa naton kadagatan para san mas maupay nga kabubuwason. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Daguman para sa Kalbayog nga may pagkaon, may pangabuhi, ngan may pag-ataman. Padayon kita mag-aram, magpakiana, ngan mag-speak up.